Ibihe byiza kuri mwese muri mu mpande zitandukanye z'isi, reka mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza aho mwaba muherereye hose. Iyi ni inkuru nziza cyane rero yavuye mu itangazo ryatanzwe n'inama y'abaminisitiri ho kuri uyu wa 10 Kanama umwaka wa 2024. Ni inkuru nziza cyane rero, inkuru yerekeranye n'ifungurwa ry'insengero. Mu by'ukuri abantu bose bamaze kubona iki cyorezo cyugarije isi, by'umwihariko no mu gihugu cy'u Rwanda kuko cyagezeyo, ndetse no mu bihugu birenga 24 bya Afurika iki cyorezo kikaba kimaze kuhagera. Icyorezo kizwi n'abatari bake cyitiriwe ubushita bw'inkende. Mu by'ukuri iki cyorezo rero kikimara kugariza isi byavugishije benshi cyane, dore ko hano mu gihugu cy'u Rwanda insengero zimwe na zimwe zitujuje ibisabwa zahise zifungwa ku itariki ya 1 Kanama uyu mwaka wa 2024. Insengero zirenga 1500 zari zamaze kubarurwa mu nsengero zitazongera gukomeza mu gihe zitujuje ibisabwa. Noneho by'umwihariko ukuntu iki cyorezo cyafashe umurego, ndetse no mu gihugu abantu barapfuye abandi baracyandura, ariko kugeza na n'ubu baracyanduye kandi ntikirabonerwa umuti n'urukingo uretse kugira isuku. Rero imibare yariyongereye cyane kuva ku iyo tariki ya 1 Kanama kugeza ku itariki 7 Kanama, aho insengero zirenga 8770 zose zari zimaze gufungwa kubera kutuzuza ibisabwa. Iki ni icyorezo urumva ko gifite umurego. Mu cyumweru kimwe insengero zirenga 7000 zose zari zimaze gufungwa. Wahita wumva ko ari icyorezo gikaze cyane. Icyorezo cy'ubushita bw'inkende kirimo gufata ku mubiri w'umuntu ugahinduka nabi cyane, ariko nanone abayobozi ndetse n'abakuru b'ibihugu bavuga ko iki cyorezo kukirinda ari ukugira isuku, twirinda kuramukanya, twirinda kujya ahantu hari abantu benshi, by'umwihariko nk'itorero ry'Abadiventiste, dore bari bafite amateraniro makuru ku itariki 10 Kanama na 11. Insengero zahise zifungwa, ariko muri iyi nkuru ndagira ngo dukomoze ku ifungurwa ry'insengero kuko niyo nkuru nyamukuru, tumenye ati bihagaze bite rero, impamvu abo Badiventiste bafungiwe izo nsengero. Iryo teraniro rikuru mu by'ukuri ryari rirahuriramo abantu benshi cyane, ariko insengero zimwe na zimwe zo ziri gukora zujuje ibisabwa, ndetse n'izindi zari zafungiwe baje kubyigaho mu nama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 9 Kanama. Nibwo banzuye itangazo muri iki gitondo ko insengero zari zafungiwe ariko zibura bikeya ngo zuzuze ibisabwa, zo zirakomeza kuva ku itariki ya 11 ku munsi w'ejo ku cyumweru. Izo nsengero zirakomeza rero. Ibi byabaye nyuma y'uko abapasitoro bamwe na bamwe bagiye bigaragambya cyane, ubona batumvikana na leta kw'iri fungwa ry'insengero. By'umwihariko nka Pastor Rutayisire yavugishije ibinyamakuru bitandukanye, yarabitigishije abanyamakuru bamukoraho ubushakashatsi, bagenda bamuvuga ibihuha abandi bavuga ukuri, ariko nibyo Pastor Rutayisire yarajuriye cyane kuri fungwa ry'insengero ubwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashiragaho iri tegeko ryo gufunga insengero zitujuje ibisabwa. Byaramubabaje cyane, nibwo yajaga kuri murandasi zitandukanye akandika ndetse anavuga amagambo akakaye cyane, arimo imvugo ishaririye asebya politiki, avuga ko n'ubundi gufunga insengero utubare dukora ibyo ari igitugu kandi ari ibintu byerekeye ku gushaka ubutunzi gusa, kuko murabizi impamvu utubare tutapfa gufunga ni imisoro turasora, ndetse n'amabar n'indi mikino y'amahirwe myinshi cyane itandukanye. Ibi rero akaba ari byo byavugishije Pastor Antonio Rutayisire, arababara cyane, bituma abantu bagenda bamuvugaho inkuru zitari nziza na gato. Ariko nyine kuri uyu munsi iri tangazo ryasohowe n'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 9 Kanama, rikaba ryasohoye ko insengero zitujuje ibisabwa ariko zagerageje ntako zitagize ziri bukomeze. Uretse za nsengero ubona ntacyo bitayeho, ari ntacyo bibabwiye, izo zonyine urumva zirafunze, ariko insengero zagerageje ntako zitagize mu kwiyitaho. Bavuze ko insengero zose zifite byibuze 50% y'ubwirinzi zirabasha gukomeza kuva ku itariki ya 11 Kanama. Iri rero akaba ari itangazo ryasohowe n'inama y'abaminisitiri yateranye muri iryo joro, ndetse n'umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba yashyizeho umukono we yemeza ko iri tangazo ko insengero zose zifite 50% kuzamura ry'ubwirinzi bw'iki cyorezo ziri bukomeze
gukora. Rero ibi ni ibintu byiza cyane, ariko nanone ibi byababaje Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Kongo tuzi nka Felix Antonio Tshisekedi. Ibi byamubabaje cyane, n'amagambo yandikiye ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter, avuga ko iki cyorezo kuba kiri mu Rwanda ntacyo bimubwiye, ko nta bufasha azigera aha abanyarwanda mu gihe perezida wa Repubulika Paul Kagame akiyoboye. Mu by'ukuri nk'uko Felix Tshisekedi yari yarabivuze muri ariya matora yatangiye ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024, akaza gusohoka ku itariki ya 27 muri uko kwezi, yuko perezida wa burundu ahagiye. Felix Tshisekedi byaramubabaje cyane, avuga ko iyi manda ari iy'umuvumo, ko ntacyo izamarira abanyarwanda uretse guhora mu matiku ya Kongo n'u Rwanda. Aya ni amagambo mabi cyane yarakaje perezida w'igihugu cy'u Rwanda Felix Tshisekedi. Aya niyo magambo yamwandikiye. Mu by'ukuri yamubwiye ko iyi manda ari iy'umuvumo, ko ari iyo kudindiza abanyarwanda. Rero ibi ni ibintu byababaje perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ariko nanone Felix Tshisekedi akibona iki cyorezo kimaze kwataka benshi cyane, aza akinira ku mubyimba igihugu cy'u Rwanda. Rero ibi akaba ari ibintu bitoroshye cyane. Tshisekedi we akaba ari kubyinira ku rukoma kubera iki cyorezo cyageze mu Rwanda, ariko Tshisekedi nyine nanone yavuze ko igihugu cy'u Rwanda ko ntacyo bapfa, aho ko perezida w'igihugu cy'u Rwanda ari we mwanzi we. Rero ba perezida hagati yabo murabizi, intambara ni karundura, ntabwo bimeze neza na gato. Iki cyorezo cya monkeypox rero, cyangwa icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyatatse igihugu cy'u Rwanda, mu by'ukuri ni ibintu bitoroshye, ariko nanone inama zitangwa ni ukwigengesera, twirinda, tugira isuku. Ariko nanone kuri abo bakristo bari bafungiwe insengero, urumva ko abafite 50 kuzamura ry'ubwirinzi, insengero zabo zakomorewe, zaje gufungurwa. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda rero na perezida wa Nigeria bakaba bakomeje gukangurira abanyarwanda kwirinda, kugira ngo iki cyorezo kitataka isi yose. Nubwo kimaze kugera mu bihugu birenga 24 muri Afurika, urumva ko ari icyorezo kibi cyane, kandi ntabwo kirabonerwa umuti cyangwa urukingo, yewe ntikirabonerwa n'umuti basi ngo ugabanye ubukana bwacyo. Iki ni icyorezo gikaze cyane. Inama zitangwa ni ukwirinda nyine, kugira isuku aho tuba, aho dukorera, aho tugenda. Nta kindi kiribuze gukemura ishira ry'iki cyorezo, kuko gikomeje kwica benshi cyane hano mu Rwanda, kuko abarenga 81 bamaze guhitanwa n'iki cyorezo, dore ko hari n'abacyanduye barenga 136. Urumva ko iki ni icyorezo cyafashe umurego. Mu by'ukuri ntabwo turi bubitindeho, kugera mu Rwanda aho kirimo, kandi gifite ubukana bwinshi cyane, cyica umuntu vuba, kigacagagura umubiri, hakaza ibisebe rwose biteye ubwoba. Rero urumva ko kukirinda ari ukugira isuku aho tuba, aho tugenda, n'aho dukorera. Nta kundi byagenda. Ariko nanone abakristo bari bihebye cyane, bavuga ko insengero zabo zafungiwe. Mu by'ukuri nizere ko babonye igisubizo, kuko insengero ubu zakomorewe, zifite ubwirinzi byibuze 50% kuzamura, zafunguriwe, dore ko byari byahangayikishije benshi cyane, ubona bigunze, abandi bihebye. Mu by'ukuri byari biteye agahinda, ari ibintu bitoroshye na gato. Ariko nanone ubwo insengero zakomorewe, ni iby'agaciro kandi ni byiza cyane. Rero reka nankubwire ngo katugane ku musozo w'iki kiganiro. Ngiye ugutegura nkanakugezaho nitwa Gazi King. Birashoboka ko ari ubwa mbere umbonye cyangwa ukurikira ibiganiro byacu ukaba utarakanda subscribe, kanda subscribe aka kanya nawe, kugira ngo umwe mu banyamuryango b'uyu muyoboro, ndetse ufungure inzogera kugira ngo ntihakagire ikiganiro, icyegeranyo dukoze kigucika, kuko tubahereza ibiganiro n'amakuru yizewe umunsi ku wundi, gatanu ku kandi. Aha niho honyine uzajya ukura amakuru yizewe kandi ku gihe. Reka rero mbashimire cyane, tugaruke mu biganiro bitaha.